My name is Markku Hauhia, and this is Hauhia village. We have here some accommodation, artwork, old mill, old sawmill, and beautiful surroundings. Да, начнем отсюда. Добро пожаловать. Siitä sisään. Заходите. Tämä on Sylvin maailma nimetty uudestaan tämä Это koko мир alue. Сильви. Вся эта как бы, площадь. Sylvi's World. Täällä on Sylvi sitten. Täällä on vähän tarinaa Sylvistä ja tuolla toisella puolella on vielä lisää. Здесь история про нее, и на другой Siinä oli стороне taiteilija еще. itse. Sylvi nämä teoksensa teki. Eli nämä isommat tehtiin tässä, nämä betoniteokset. И здесь она их делала, вот эти бетонные. Бетоне. Pienemmät on savea Маленькие это глина. ja ne on tehty tuolla keittiön pöydän И ääressä. они Alussa. сделаны вот здесь, прямо за кухонным столом. Ja täällä on sitä savea ja se on tuolta А Vaalimaanjoen pohjasta. Вот и глина. Да. Это Свалима. Здесь Свалима, место да. такое есть. Валима. Река, Валима река, из ее дна Ihan была... tästä vierestä. Вот отсюда прямо. Kaunista sinisavea, se on siellä ihan märkänä, называемая siellä sitä voi sieltä ottaa голубая ja глина. sitten se Ее просто kuivataan. берут и высушивают здесь. Kuivataan ja jauhetaan uudestaan ja И sitten дальше kastellaan. ее Sitten varten. разбивают опять, измельчают. Kuka tämä и- on? Se on Pentti. Pentti. Hän on isäni. Это Пенти, Пенти это муж, папа. да, и муж Сильвии, и муж и Сильвии, папа да. Марко. Да, вот они, посмотрите, вот Tuolla näkyy фотография. Вот Sylvi ja вот Pentin фотография. 60-vuotis hääpäivä. 60-летие свадьбы. Фотография была. Ага. Pentillä oli pitkä parta. У Пенти была длинная борода. Tässä on sitten Pieni. naisten töitä. А здесь, Naisten töitä ja leikkejä. женская работа и женские игры. Mitä naiset tekivät silloin Что женщины 30-luvulla. делают в 30-е годы. Все сделано Вот вручную. Нет никакие не формы. Näkee vähän paremmin kameralla. No minä ylpeän, että se on minä. Я очень горд, что это я. Да, minä ylpeän. Minulla on kopio sellainen samanlainen veistos. У мастера Виктора есть копии точно такого же Да. из военного. Tämä oli täällä lähellä on luola. Ja tuolla oli konsertti. Ja minä laulaa ja soittaa И он, kitarassa. и Виктор там пел и играл. Härkämäellä on se luola. Joo. Ja oli, Härkämäki. Härkämäki. Sylvi oli tuolla. Ja sitten syntyi sellainen veistos. Minä tosi ylpeä. Kerro, miten Sylvi valitaan sankarit veistokseen? Да, откуда Сильвия выбирала, с кого делать? Näistä on osa paikallisia urheilijoita, esimerkiksi hän. Часть из них Mutta это sitten täällä on местные myöskin спортсмены, например. maailmanmestareita. А это чемпионы мира, например, Matti Matti Nykänen löytyy sieltä. Nykänen. Sylvi katsoi sanomalehti. Сильвия смотрела газету. Ja Телевидение. TV-ohjelma. Joo, se riittää sitten, että syntyy Это было uusi достаточно, sankari. чтобы образ уже родился. Öljylammen tanssila Так называемые, tuossa 4 kilometrin päässä. Да, здесь в каждой деревне поблизости имеются Раккаус, любовь. такие террасы, на которых люди танцевали. Это была такая культура в начале 19 века. И как бы, ну, по-хорошему, даже до 80-х годов. И даже до сих пор еще это можно Да, встретить. до сих пор. Sylvi И piti tanssista она kovasti. Сильвия очень любила танцы, и поэтому вот она с разных пар На делала такие коленочках скульптуры. сидит. Nämä on hyvin humoristisia hahmoja. Да, Joo, здесь очень kyllä. такие юмористические персонажи. Tämä on Sylvi, nuori ja Pentti. Это молодые Сильви и Пенти Ja Kyllä. kissa. и черная кошка. Aha. Esitti, jos kiinnostaa niin majoituspalvelut täällä. Meillä on 2 mökkiä. Hyvät työt, mitä Sylvi on tehnyt. Kuka se on pitkä? Se on varmaan joku... Onko se, ei se pelikaani, voi olla, kun pelikaani on niin Minä luulen, että se on pingviini. kuitenkin Se on pingviini. se on tuo kuninka, No, pingviini kuningas, tuo Joo, this is guy from Han keisarin Museum. pingviini. Niin, voi olla, joo. Isoja, pieniä kaikki. Kisoja. Ihan Aika kuinka monta. koko riivi kisoja. On Sylvin muistoja sieltä kotipitäjästä Säkkiönkulta, mikä jäi sinne rajan taakse. Это как бы воспоминание о ее месте рождения, которое осталось с другой стороны границы. Итак, следующее — мельница.
isäni Pekka Это Пекка. ja vanhin veljeni Reijo. Это наш старший брат Reijo. Onko teillä kolme Joo, veljeä? 3 meitä Три on. брата. Reijo on kuollut Да, nykyään. нас 3 брата. Mark. Se on minä. Aha, Nyt tämä, tässä on Sylvi Ну, ja здесь Pentti. Сильви и Петька. että sama Sylvi и Pekka. Häntä sanottiin Pekka. Hän on Nestori Miikkulainen. Have lots of water here now. Yeah, so beautiful. Cold. It's very cold. You try. Take a swim. Вот вышла вода и крутила мельничные жернова. Она стала слабеть, и поэтому мельница сейчас не работает. Как бы. Нужно... Tämä mylly on tehty 1881 ja Это мельница сделана в 1881. 1881. yksi 3 rakentajasta oli minun isoisäni Один isä Один Emanuel из Hauki. 3 архитекторов, которые строили эту мельницу, был отцом прадедушки. Сейчас Ryijy ja raania täällä. здесь различные вот гобелены. Tää on korjattu tällaisesta kokoustilaksi. Viimeksi tää oli meillä country-muusikkojen backstageina. Это был как бы закулисье, когда были здесь музыканты в стиле кантри выступали. Это для них Sanoin, было että tää on как Suomen кулисы. hienoin backkäri backstage. Самый лучший бэкстейдж, который в Финляндии может никогда стал. Keksiä. Это Oskar Freeman keksinyt Оскар 1910-luvun lopulla. финский изобретатель, придумал Visa Koivuinen konehihina. это специальные березы, сделанная как бы ремень для механической. Mihin koneeseen sitä on käytetty? Se on Это tuossa koneessa. использовало элеваторы здесь, чтобы зерно. Невероятно, просто потрясающе. 60-luvulla siitä. Se on ainoa В 60-м году. То есть как бы передаточный ремень был сделан из березы. Haminassa iso tuulimylly. Хами, Ihan Pohjoismaiden suurimpia, у него jossa oli была 20 Хами senttiä своя. leveä tollainen vastaava hihna jo sieltä ylhäältä. Tuuli pyöritti ja sitten tuli voima alas sieltä. В Хамине была такая же мельница, но ветряная. И там была большая, точно такая же, по такой же технологии сделанная передаточная. Vanhaa historiaa tästä Так что myllystä здесь вот muutama эта вот kuva. история про эту мельницу. Tämä Мельник Сильвестр Манки. on hänen vaimonsa ja 3 hänen 9 lapsesta. 3 его ребенка из 9. No sitten toinen kuva on Это 20-luvun lopulta, фотография kun myllyä с конца korjattiin. 20-х годов 1900, когда мельницу, так сказать, Viimeinen ремонтировали. kuva on И это vuodelta самое 44. последнее. Старое, это в 44 году, когда она еще работала. Kyllä nyt täällä on vielä Että vähän näitä mельница. laitteita jäljellä. Она еще даже вырабатывала электричество. До сих пор остались счетчики. Tämä on viimeisin kone, mikä täällä on ollut käytössä. Это самый Tämä oli vielä последний. 70-luvulla käytössä. В 70-х годах еще использовался. Ja механизм. tässä on se generaattori, joka tuotti Это sähköä. генератор, который, так сказать, вырабатывал электричество. Вот эта сила приводила в действие турбину. Мраморная плита, и отсюда на всю деревню строили. Turbiini näkyy tuolta, kun А kävelee. турбина вот здесь находится. Вот отсюда 2,6 километра можно войти в всю деревню. Вот такой можно домик снять. You can rent this house for a weekend, for a few days. Kuuma. Вон есть. Hyvin kuuma nyt se on. Все, что надо. Ага, романтика. Oh, so where we go now? This was made by the miller, which was shown in the mill. Sylvester Mank in 1894. The yard, but has been moved here Официально in этот 1970s. дом, как бы, вот строил мельник, который здесь жил в 1840 году, чью фотографию мы там видели. Вот тут был такой вот дом. Он сейчас в ремонте и еще до конца не отделан.
Tää oli sitten taas niinku Да, пришлось фасад huonossa обновить, kunnossa tämä pää. потому что совсем... Se harmaantuu aikanaan sitten ihan yhtä harmaantuu. Со временем он тоже потемнеет. Сказали, что в этом лесу есть Баба Яга. Летающая ведьма. Вот, видишь, как Вау. ощущение, что здесь тропочка такая, да? Все продумано, все здесь замечательно. So beautiful. This is nice place for photo shoot. Yeah. Wow. Миля пелка, тяля, лентова нойта, а Баба Яга живет здесь. Надо скорее бежать. Но это вообще-то волшебная дорога. Ага, арка. Арка, да. О. Rauhan Mylly ja галерея Сюльви. Наш путешественник оказался в фантастическом месте с нашими друзьями. Тут вот Ваня из Иматры, да? Ваня? Оттуда.